Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga luhay sulab, og modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagog espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan, og mutugkad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Mayong adlaw sa na nato mga subscribers sa Balbido Evangelistic Ministry. Ano yan ang sab kita sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Alang kanimo magtutuo, use the principle of 1 John 1:9, the rebound technique, aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Panalang kanimo dili magtutuo, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Acts 16:31. Okay, padayon ta sa atong gihunungan kagahapon. Niya pag kita magadupot sa atong tunanan, developing divine viewpoint. Okay? Alright. Una sa tanan, adto tagihapon sa Kolosas 3:12. Nagkanayon kinig, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Now, kining elect dinhi, eklektos, nagkahulugan kini og pinili, gipili, chosen, elected, or election, nga kini maaplikar lamang ngadto sa magtotoo. Okay? This is applied to the believer only. Ang tanang mga magtotoo are chosen, pinalabi, or pinili. Now, ang eklektos nga ilang gibutang kini sa Griego nga grammar sa aorist tense, nahimo na kining eklegumai. Okay? Eklegumai kini nakahulugan og our being chosen, elected, was done by God long before the foundation of the world. Ephesians 1:4. Apan ang atong pagka-elected, pagka-pinili, gihimo kini completely sa diha nga kita mihimog desisyon anytime to believe in the Lord Jesus Christ. Ang tanan niini mga butang, all these things we are actually talking about, mao kini ang alang sa mga magtutuo nga nakakabot nakakabot sa area of spiritual adulthood. Tungod kay kung ikaw bata pang masuso nga magtutuo, meaning you are still a baby believer, na pa sa area of spiritual childhood, moingon yung ka ni mo butang nga imposible man na nga makabuot. You see? Mao na imo ikasulti o magdahom ka. Now, kinahanglan hinumduman nato nga bisag unsay himuon natong desisyon sa kinabuhi, kita o kita ra gayud ang manubag. We are the only one answerable, responsible, and accountable for that decision. Nobody else. Walain, ikaw rin yun. So, balik na po tayo sa Kolosas 3:12, election and predestination, they go together. Uban gina sila. Ayaw kalimot yan ng Episo 1:4-5. Now, adto ta si Bruhanon 11:6. Nag-ingon kini, without faith, it is impossible to please God. Now, usa ka ingnon ta salvation verse, mao ang
1 Timoteo 2:4 nga nakanayon, you will have, who will have, kining who din mo ang Diyos, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Now, Episo 1:3, ang Diyos who blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Unya, pahinumduman usab kita sa pulong sa Dios. Redeem the time because the days are evil. Sa ato pagong pagkasulti sa Binisaya, pahimusli ang higayon tungod kay ang mga adlaw dautan. Now, dito sa langit, kitang mga magtotoo, doon na tayo atong kaugalingong Museum of Heaven. We have our own Museum of Heaven. Ug ang Dios buot nga ato kining punan, ipuno ba? Will fill it up with divine good works. Kaya mo raman lagi na magantihan sa Dios during the judgment seat of Christ, human sa pagsakgaw, rapture. O katong human God, dili. Masunog raman na. Maugdaw raman. Ikumparar man na sila o kogon, kahoy, o dagami. Okay? Now, dito sa atong hisgutang kapitulo, the believer in verse 10 is a doer of the word. Nagatuman yun. Not only a hearer of the word. Dili kay nagpaminaw lang o nagdungog lang. He is consistently, persistently functioning sa iyang espirituhanon nga paghinabuhi. He is persistent sa iyang pagpuyo, function, pagbuhat, o sa iyang momentum diha sa sulod sa protocol plan of God. He consistently and persistently studying, learning, applying, believing the Word of God every moment of every day. Ayaw kalimti itong motto, Operation SLBA, study, learn, believe, apply the Word of God. Now, in fact, kining maong proseso, gihimo kini sa matagutlo nga basis. It's a moment-by-moment basis. The believer in verse 10 is an epinosis believer. Dili kay gnosis believer lang. Epinosis kay na-metabolize naman ang mga pulong sa Diyos ngayong natunan o nakatunan. You see? God the Holy Spirit metabolized those doctrines nga iyang dawat o gituuhan. So Colossians 3:10 again, and have put on the new man. Underline gyud kanang new man, that is being renewed unto knowledge after the image of him that created him. Now, by the way, being or becoming the new man, ang bagong kinaiya, nag-angad kini sa doktrina o sa pagpuno sa Espiritu Santo kaniya nga magtotoo. And growing in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ, 2 Peter 3:18. Nagatuman siya niya na. So, unsa man ang epinosis Bible doctrine, it's knowledge applied. You see? Applied because iyan naman gituuhan. Human mo tuuhi ka na, galingon ka na sa Espiritu Santo, God, the Holy Spirit will metabolize it and then make it real for your spiritual use. Kasabot? Okay. Ephesians 4:23 and 24 again. And that ye be renewed in the spirit of your mind, and put on the new man, that after God hath been created in righteousness and holiness of truth.
Now, karon mo ito sa 2 Corinto 5:17. Wherefore, if any man is in Christ, he is a new creature. The old things are passed away. Behold, they are become new. Now, by the way, ang usa ka Kristohanon, giingon sa in English, he is being saved and becoming spiritually mature. Ang Kristohanon. Apan ang dili Kristohanon nga naa sa relihiyon is becoming in order to be saved. Kita nimo ang diferensya. In religion, salvation has to be done, has to be achieved. Apan sa Kristyanismo, ang kaluwasan has already been done. Kinsa may nagtuman niya na si Ginoong Jesucristo. Ang imong buhaton mo lang pagtuo sa iyang gibuhat dito sa cross. That's salvation. You see, salvation is equal opportunity. Anybody can be saved. Every unbeliever is savable. Anyone is savable. Why exempted? He or she may be white, black, brown, etc. Color niya, irregardless of his culture, gender, economic status, educated or uneducated, etc. All is, or anyone is savable. Again, ang Colossus 3 nagkanayon, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth. Now, again, may tungod ng election. Unsa ning election? Mao kini ang kanang pagpadayag sa Dios sa iyang paghingpit nga may kabubutong hingpit. Ambot pasabot sa English, election is the expression of the sovereignty of God long before the world existed or anything existed. Ang Diyos nga Amahan had willed the best for you, believer. Mao ginang iyang kabubuton. And naipangutan na tuod. Did God already know who would believe in Christ and who would not believe? Yes. Yes, God's sovereignty and omniscience already knew niini in eternity past. 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Di man niya, ang tanang mga magtutuo, pinili, are elected. Ephesians 1:4. Now, Colossians 3:12, again, put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Unsa to election? It is the expression of God's will for us ever since we were elected. Sukad yun, itong napili kita. Now, in Ephesians 1:4 and 5, verse 4, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Ato niya padayon ugma o ayaw sipyat sa pagsunod ni ini. Mayong adlaw kaninyong tanan.